Halo, gagayam makablaawan kayo amin iti naimbag nga orasyo ket salamat iti kanayon akaaddayo. Welcome kayo manan diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod kani Kabsat Eva saan napudno anagan tintay drama nga makablaawa mampay ni Jello Encel dita Batangas, Richie Kalimag dita Hong Kong, kan Jovelyn Leoncio dita California, USA. Kastimanti ko na ni Kabsat Eva. Dir man ang biyanang, natatangan nga dayo ng siyak tinakyasawaak. Dimtang ti kanito anabori nga kiti relasyon mi, iso ang nagsapula kiti trabaho kat imadayoak. Kat bayat ti kadda kiti adayo, ado ti saan aninamnama apasamak. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Ala, pimintas ka naggapoy di syudad ni. Saan mo ta, Eva? Kat, kumusta nga ti biyag tadasawa na? Ay, kastoy, nagrikat. Ni, apay mat. Kano napintas sa ti trabaho nila kay mo? Mayat sa ti sweldo na. Una, ngam di namot irimit amin kanya. Mangtudla iti igatang iti para ijay balay. Ay, mayatan At least mangtadlat ta. Saan kayo amaawanan? Tada trabaho na. Unmet ket di ngam, basta. Agbabawi ak anak asawa iti lakay sika. Ni, apay mat. Nasingput samot ti asawam. Idi damo itid na amin ti sweldo na idi kanya. Ngam idi na amuan na nga agsugsuwala. Imutan nakmeteng. Apay ngamin nga agsugal ka. Pagpalpalabasan matla iti oras, friend. Hay, nagrigat ti makikabalay iti lakay. Nagrigat ti agad jas. Ano sa mo tadan anak yo? Ay, isirreknak man kit di iti trabaho ijay ayan mo, Lani. Ni, kat asino nga iti mang bantay kadag iti anak mo no panawam ida. Adda ni katugangak. Bantayan na ida. Kantap no mapanawak man jay katugangak aman nakibiyang. Day tapay ti kagurak. Takabalay mi ti bakit akatugangak. Siputan na amin nagaraw ko. Iso nga isirreknak man kit di iti trabaho, Lani. Naimbag ano palubusan na kati asawam? Ay na, mayat man kan saan. Awan maaramidan na. Siyakmit lang ti masurot. Anya? Sapay saan da nga agkasapulan iti ayan ko. Ang ado ti mabalin a master kan ijay. Alaman, tulungan nakman friend. Kaya't ko tiyak trabaho. Uray anya at trabaho ditan. Basta mayat mo ti sweldong Sige, tagdamagak to nga road, friend. Sumurutakkan kan iti panagsublim ijay. Anya? Di mo't at the boarding house mo ijay. Agbingay tan iti abang. Makikuyugakan kan. Sige. Sikati makaam mo. Basta agpakada ka na imbag iti asawam Paypay lang agtrabaho ka, Eva. At naman trabaho. Saan tayo ba't ngagkurkurang? Asik asumkit na yung nagitang nakta. Makauma ti agnaudlatan dito'y balay, Peter. Maawatan na ko, ma. Kaya't kumit ti agaliwaksay. Kun kaya't ko ti makatulong kan ka. Saan nga ruday na masapol ngagtrabaho ka? Tada trabaho. Uray dwa, wano talula abulan. Kaya't kula apadasan ti agtrabaho. Di mo met ngamin itad amin asweldom kanyak. Basol mo mutlaang Tay sugal mo mati mairimita kwartakan ka. At least, no mga bakak, manayunan ti kwarta. Manmanumutlat pan nakaabak ko. Jak kayat amaadik kay tikasta. Sana nasaya at tikasta. Palubusan nakngarod ngagtrabaho. Tano di nakpalubusan, aglibas akmatlaang. Anya? Ngam no maikarim nga irimit mo amin asweldom kanyak. Saan akon ang pumanaw? Jakmat kayat ang maibus ti kwarta tayo. Gapulang iti sukal. Nukas na nga rod, di naklapdan nga umadayo. Uray taddan ni nanang. Isupay laang ti mga sikaso kadag iti ubing. Dito ti pag-abangak, Eva. Double deck ti kama ditoy. Iso asikan dita nga to. Saan una ang nalawang at least bukod dati kusina kan CR. Mayaten ati kastoy. Inton adan trabahom, agudwatan ton iti abang bayad ti silaw kan danom. Kan uray ti makan kan ti pagsakada iti paglutuan, paggudwaan tantuan niya. Pagguduan tanto amin ang magastos.
Sapay ko mga rod ta makatrabaho akon. Sa paam tagring inton bigat mapantay ti restaurant ti boss ti gayem ko. Inawagak ngamin ti gayem ko. Kat nakuna nang agkasapulan da iti waitress. Napintas ijay tadakkel a restaurant tay jay. Sigurado amay ti sweldom. Ay na, sapay la ko mga rod ta maawat ta. Wen, di ka madanagan. At da di gayem ko abakar mo. Ay na, agyaman ako na ikan kalani. Naawat akon, agtrabaho ak kanon inton bigat. Ay mayat nga rod ano kasta. At least saan ka na may standby. At dadagos trabaho mo Eva. Kun nga rod, iso a thank you a talaga, friend. Basta say atan ti trabaho mo atan narigat tagsapol iti trabaho ditoy. Wala ni, promise. Pagawidem kit den jay asawam. Taiso ti mga sikaso kadagiti anak yaw. Di na kaya't nanang. Nakasapol nga minan iti trabaho na. Pampanulnuyam tumata ka na yawn. Inispoiled mo jay asawam. Nanang, aga pa kami no kontraak ti kayat na. Isa baybayan yawn. Ibagam nga rod tagurnaw. Urnungan na ti sweldo na. Tapno makatulong ka. Uy, nanang, amo na daytan. Tanako na naman, kayat na ti makitinulong kanyak. No anya pa'y lang amin ti sapulan na. Kat saan kayo mat nga agkurkurang. Maitad mat amin nakasapulan na. Tultulungak pa'y kadagiti trabaho dito'y balay. Dapay kat sadsadot na. Ngamyak laag tagtagaray. Agid idalat kukuan na no awan ka dito'y balay. Yala, baybayan yon. Urahin tayo latan no kaano nga agawid nanang. Nagsweldo kan Eva? Ha? Ay, kwa. Ay, wen, apay ka di? Kwa. Jak kuman rebeng nga ibagawan no ipalagip kan ka ti abang ta. Kan dagiti daddo mo pa ababayadan diti boarding house. Ngam makaliplipat kan sama nga minan Eva. Ha? Mangtad ka mat iti share mo iti abang ta. Agbayad tan. Kantay bayad ti silaw kan danom. Mabiit lang. Dahito man pala ti maitid ko, friend. Taimpaw it ko nga minti kwartak ije lugar tayo. Tapaggatang da iti kasapulan dagiti anak ko. Ha? Ano sampay to'y sangaribuan niya? Dahi talang amin tinagbatin. Pasensya ka pala ang friend. Ay ka, alan Anya nga rod, no day talat maitid mo. Sana bale, bumawi akto numaminsan. Eva, agreeing kan, aldawan. Anyat orasan na yala ni. Alas 7 Apay, awan sarak mo. Adda, ay na. Ay, yak na puutan ti oras. Ay, nakaluto kan. Anyat linutom ama si Dangay. Itlog kan longganisa Aywan, gumatang kan tumamot iti bagas kan masida. Kan si kan tumamot ti agluto inton bigat. Ha? Pag tinulungan ta ko managiti trabaho dito boarding house, Eva. Syakmat aminan. Agluto, agdalos kan aginaw. Ay, pasensya kan. Inispoiled nakmat ngamin ti asawak. Iso asa anak irwam iti kakasta at trabaho. Anya? Duwan ti anak mo ngam di mo pa ilaan mo dagita trabaho? Imposible mo, daytan Eva. Jackpot yan. Masadot ka la siguro Ala, di ka madanagan. Tamang anak ton iti restaurant. Tabagim to laangan ti ilutwam. Jak masangulani. Iso a pasensya. Hello, Miss Beautiful. Ha? Si kamot gayam, sir. Anyat order mo. Nagswerte ak mo tan. Nakita ko man ang tinapinda sa waitress dito eh. Ha? Bulaan nakmanin, sir. Saan man? Napintas ka mata talaga. Sikat ikapintasan na waitress dito a restaurant. Ala, saan mo ado tinapipintas dito eh. Saan la siya? Basta para kanya. Sikat ikapipintasan, Miss Beautiful. Ay, thank you latan, anyat order mo. Sige, tamang pili ak iturderek. Ang mabalin ka din alang TCP number mo, Miss? Ay, oo na. Day talaga yun.
O, sige. Bye. Rabiin, Eva. Maturog kan. Asino ay data ka inawag mo? Kwa. Di asawak. Ayun, rumwarak biit lani Ni, papanam ka trabiin. Adda lamapan ko isabat iti plaza. Adda ngamin inlakok iti online abadok. Kat adda manggatang. Anya? Apay di mon maipabigat. Saanen, taag flight ka nun. Italaang tiwayana. Ilak mon ton tiridaw. Agtuktukak tulatan no sumangpweta. Nagturogam idi rabi Eva. Di kamot na ure ang nagsublin. Ay nasa anak anaturog lani. Inawis nakjay bayer ko ang nagdisko. Anya? Sigud ka di nga mamom dayta? Wan, gayam ko iti FB. Pinagusto ako na taag flight nga minun. Ah? Ayun, awan pailat maitid ko share ko iti abang Taimpaw it kun ti sweldok ijay balay mi. Nakaliv nga min di asawak. Tanasakit ka no ti tumeng na. Ay, alakot na. Anya nga ron nga eh. Kinuray ti share ko iti danong kan kuryente. Awan pailat maitid ko, friend. Saan na bale, tabalasang ka. Awan paggastusam. Saan nakas kanyak, adda pamilyak. Adda anak ko apaggastusak. Iso asapay ko matamaawatan nak, lani. Kasano, Eva? Ada tayo bulbuloda ka, kwarta? Wan, ato'y Nangibati ak iti allowance ko. Tapno adda pagpletek amapan agtrabaho, Ryan. Akya manak. Pasensya ka na. Gipitak nga minita. Sana bale, tano maanak ti kwartak. Bayadan kan dumat lang. Ikan kan to pa iti kwartam Agyaman na, Ryan. Ngam saanan, takababain mo. Basta ikan kan to iti kwartam. Iso nga anusan nak pala itawan. Tane. Di na pa yung amin binayadan di impautang ko kwartak. Ada kwartak nga inutang da. Medyo dakil mo't agatan Umdas apagbalay tanto. Ha? Apay akasla naklaat ka. Di ka mamating ay kabalay kanto. Agpaarami dakto iti balay ta. Basta di nakisuksukat, Ryan. Tano siya, nakasaganak amang panaw iti pamilyak panakin ka. Wen, di ka madanagan. Si ka lang ti babae iti biyag ko. Eva, agawid ak iti lugar tayo. Si Kangay, di kagawid? Ay, kwa, adda trabaho. Ni, holiday matitidwang aldaw. Kasano ko mga adda trabahom? Apay, di kay ag-holiday? Saan ka nung arod, Lani? Iso adyak makaawid. Agkat, agpawit kay ti kwarta na kita anak mo? Ay, saanan? Tanagpawita kun idi na minsan. Sige nga Rod. Si Kapay lati makaamo diti boarding house ta. Uwan, Lani, di ka madanagan. Taagdalusak tubayat ti kaawan mo. Nagawid ka mo't gayam lani. Jay gayam mo ngay. Apay asana nagawid. Ay, ada ka no trabaho na, Mang Peter. Iso asana nagawid. Awan san ti panawon na iti pamilyana. Taol ti mo umawag di na maaramid. Ha? Ni, apay, saan nga umawawag ni Eva kada kayo? Saan nga rodan? Ni, kunak ano da kayo ti kanayon na kainawag na itirabi eh. Ganna ko nanapay nga ipawpawit na amin na sweldo na. Isong awan maititid na share na iti boarding house me. Anya? Ne, awan mat. Kat no manipod nagtrabaho, awan na pulos interna. Aniya? Sika, apaya di ka reply iti chat ko. Pasensya ka na, Evahani. Makios-usarak lang amin. Awan tayo cellphone ko. Nangikam ngay iti cellphone mo. Nakasalda nga ron. Nagkurang amin tinted mo kanya. Isa kapilitan nga insaldak ti cellphone ko. Nadaman kiti kwartam intasakaan. Ha? Hindi ka matanagan. Agbayad aktokin ka. Numaalak ti kwartak. Siyakto matyagastos iti para ka data. Alangarod. Rumwarta no madamdama. Tainta sa kaan. Naimbag man tanagawid di boardmate mo. Nawayata ita dito boarding house ya. Uwan. Holiday ngamin. Iso anagawin.
Inton bigat pa'y asumangpot day dyan. Iso ang maturog ka man dito eh. O sige, basta yung tanto sa ka anti-cellphone ko, anya. Wen, Ryan. Ha? Una yung tikas tang aramid mo, Eva. Nagisangpot kay ti lalaki dito dagusta. Magkukwa. Sino day ta lalaki? Ay, kwala ni. Urnusan nyo man tilangayo. Nagalas titsuran nyo. Apengar aramidem tikas to, Eva. Di ka maasyan iti pamilyam iti lugar tayo. Pasensya kan, Lani. Ngam di mo lang amin amo ti stress ko iti sidong ni Peter. Ti amo ti tao, nasingpat. Ngam kinapudno na, kabkabilin nak dayjay. Anya? Kan nalaing asumao. Atiw na pa iti babae. Iso apim manawak iti balay. Pimanaw ka tap nagbirok kay ti kasukat na kasta ka ti? Lani, Pangaasim. Sarda nga mon ti kastangar aramidem, Eva. Sinaamon day ti alalaki. lading itak Lani. Ngam ayayatak ni Ryan. Iso tinakarik na ak iti pamatag. Agpinpin natag kami. No kasta nga ron. Ladingitak. Ngam nasaysaya at la pumanaw kan dito dagus ko. Tamalas iti pagtaangan ti kastangar aramidem. Agpinnasen siya talaangan, Eva. Di mo't makalagi panjay asawam. Di mo't agawidan. Kaslamot adda ijay abrodan. Tadi pa'y agawidan. Busy ka no iti trabaho na nanang. Apay, saan amailew kadagiti anak yaw? Diya mo ay iti na diya manugang yaw. Ay sus, nakabirok sa mutan itinangisukatan na kan ka anak ko. Ha? Saan ka butbut ngayon? Ngam awan kastay agbalin ka anasipot, anak ko. Di ka unay agtaltalak ijay asawam. Tanay, kaub-ubingan na. Kanadamot itsura na. Kan idi pa'y laang anadlaw ko. At dasar sarampiting jay asawam. No lalaki ti kasangsango na. Ha? Nagsweldo ka, Neva. Wan, ngam imbayad kon iti abang. Anyamot ten. Manipod limasin kay ti boarding house. Awan mo't mait itod mo kanya kon. Wan ata ni, nagngina mo ti abang. Sabali pa'y ti bayad ti silaw kandanong. Sige, mapanak nga rodan. Papanamon nga eh. Kunak man no umay ka dito'y boarding house ko. Saanan? Ten nakpay agsingir iti pautang ko. Kaano ka nga agsubli nga eh. Makitan to. Makitam! Di husto jay atap ko ijay asawam anak ko. No kunak to mga mingken ka. Impatag ko'y tiyos to ti asawak. Awan na mo ka nagkurangak ken kwa na. Ngam apeng inaramid na ti kastoy kanya. Nakasapulan iti ubing ngam sika. Iso abay-bay amon. Lipat amon. Dagiti latan anak mo ti ipatag mo, anak ko. Bay-bay amon jay balang kantis nga asawam. Umayak man, friend. Ni, Eva. Kumusta kan? Sumra ka. Pimanaw akon iti pagababanga, friend. Tawan pagbayad kun. Diyak ngamin agtrab-trabahon, tama di ti bagbagi. Apay, anyat sakit mo. Kuha. Aginawak, friend. Anya? Jay ka di lalakim ti amatin inawam? Wala ni. Iso na lang ang tapinanawan na kun. Saanan ang nagpakpakita kanya. Anya? Agawid ka na. Agsubli ka iti asawam. Agpakawan ka kenkwana. Bareng maawat na kapay. Mabainak, Lani. Kan mabutangak. Amangan noan niya ti aramidan na kanya. No kayat mo makikuyog ka kanyak inton bigat ta agawid akmanan. Agsubli ka kit iti asawam. Bareng mapakawan na kapay. Pakawanan na kumapitan. Aklunak tinagbasulak. Kat pagbababawyak iti kastoonay. Nailaw anak. Pakawanan na kuma.
Oh, Ikan na kumapay iti may sa agundaway, Peter. Pakawanan na kuma. Ipagpagapong kuma kadagiti anak na. itata pinanawan na kan ti lalakim ket masikog kabayan sa kakundi sublikan niya. Lading itek, Eva, ngam awanen lugar mo diti pusok. Huh? Mapakawan ka, ngam di kan maawat diti balay. Tiyakon mairusok ti makiden na iti balang kantes akasken ka. Isa pumanaw kan. Peter. No kasta? Agawid ka ni iti probinsyayo, Eva? Wala ni. Tawan mo tanti sa bali apapanak. Di na kun kayat ti asawa. Ay, anya nga ron ngay, awatam at ibunga ti aramid mo. Gasta talaga. No dakas ti mulam, awan nasayaat nga pitam. Isungaklo nam tigasat mo. Wan nga ron. Agbabawi ngam naladawan ti amin. Mala, an nadamta si kugmo ta inosente dayta. Agpatibker ka. Pag nakmam, ti kasta na pasamakan ka, Eva. Nagawid ak nga ro iti probinsya mi katimpas ngay ko ti anak ko. Pasaray sarong karak met dagiti anak mi ti asawa. Kayat ko ida nga alaan ngam awan pang biag ko kadakwada tan narigat ti panagbiag mi iti probinsya. Kat itugot ko ti anak ko no kasjay a makipurdiya ak. Alakastan, tuy gayem mo, Eva. Alaga gayem di tan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, para ti script kaniti drama ti gayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo, ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Naragsak ngayon kay panagbuibuyak kan panagdangdanga gitagundaway titi YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Diana san napudno anagan tintay drama. Ngamsakbay na hello mampay kada Jessa Canares Fernandez, Alberto Cabrera di Taplanas Ramon Isabela, kan Jamaica Sibunga. Kastoy man ti ko na ni Kabsat Diana. Dirma ng biyanang, ada nagbalin anobyok. Iso na laang tadasawa kan anak na. Ngam ingki dumak dagita tati sweldo na timay sa ahabol ko kan kuana. Kati kayat ko mabukodak ti nobyok, iso abinutbuteng ko. Imbagak ano di na panawan ti pamilya na sinaakon. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Agsinatan, Henry. Ha? Ni, apay ngay. Anyat basol ko. Awan mo't madingay naramid ko, Diana. Basta agsinatan. Karika-karikan niyak. Ngam awam matungtung palam akarin. Anya man day tanaya. Kunam, sinaamon dya sawam, tasya kun ti dun naam. Kunam, pumanaw kan ija balayo, tagawid kan dito'y dagus ko. Ngam aging kayta, di mo maramid day ta akarin. Pampanunutok mo't nga ro dagiti anak ko. Mala, itad kun ti wayawayam Henry, agsinatan. Iso mo ladi mo mapanawan ti pamilyam. Awan kayang patagkukan ka. Ala, pumanaw kan dito'y dagus ko. Agawid kan, agsinatan. Saan Amom mo't nga inayat kan iti hustaw. Di na kumamot sinaan Agpili ka nga rod. Sinaam di asawam, katsakon ti danaam, wenno agsinatan. Sige. Nakasaganak amang talikod iti pamilyak para kin ka, Diana. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Sigurado ka? Wun. Mangal alaak lang amin iti timing. Ngam dayto siguro ti panawin. Agiyaman na, Henry. Talaga kayam anapatagakan ka. I love you. I love you mo't Diana. Tsak kaya't nagsinata. Iso atong palak amin na pagayatam. Apay dagita akawis, Henry. Sa dino ti papanang. At da seminar adar ayak, Jolie. Ket na mabayaganak iti lugar a papanak. Anya, kalaat sa dayta a seminar Apay nga ita lang nga ibagam. O, enta kay bagbagada la iti opisina itay. Isa sikan ti makaam mo karag iti ubing. Di mo ko mabaybayan ita.
Pangasim, Henry. Di ka agaramid iti istorya. Sa balit agparparik na kanya. Dinaam ka din ti babae. Pangasim, Julie. Awan panawan ko ang makidinis ko tirikan ka. Sardang anak. Ibagam nga minin ti agpaiso. Dinaamon ti babae man niya. Makamuka no niya ti panunutan. Di ka kadimaasyan kadagiti anak ta. Babasit da pailaang, Henry. Pangasim. No naumakan kanyak. Ipagpagapumla kuman kadagiti anak ta. Di mo kumapanawan dagiti ubing. Pangasim. Ba't anak na? Seminar ti papanak. Saan man natila pampanunutan? Alan, naglisi ka. Di nagdisturbon nga agimpakay tanay. Atrasadon ti oras. Awan ni Henry dito idami. Henry? Awanan ti dakkel abag na dito silet mi. Pimanaw ka din ti asawa ka. Henry! Nasipngat dito salas. Ti sila. Awan tao dito salas. Henry! Sa tinutayan mo! Hello, Julie anak ko. Nakaawag ka mat? Ano nanang? Pangasiyo. Umay kayo kumapay lang dito'y balay. Takasapulan kayo. Apay? Umayo kumapay ka doon dagiti apo ko yung tada na patid apapanak. Itaka din anak ko. Una nang. Urayan kayo. Bye. Bye, anak ko. Sige, tagrubwat akon. Adda ako, anak ko. Kumusta nga itinapanam? Talaga nga ulbod tiyawanan bain na Henry nanang. Saan apod nung adda seminar na iti sa bali a lugar? Anya, kahit napanan na nga rod nga'y, nakalive ka no nanang. Ang parparik na kanya. Kadwa na ti babae na itaka nito. No kasta, pudno nga da kabit di asawam, anak ko. Nabayagan nanang. Ikaklay ti gundawi ngagbalbaliw. Talaga adinan masinaan ti babae na. Anyan, di nala pinanunot dagiti dua nga anak yo. Wan nga rod nanang. Ti awanan bain alalaki. Amom Henry, honey. Nakaragragsakak. Ay na, siyak siguro ti karagsakan a babae dito'y rabaw ti daga. Ngamin, siyak ti pinilim. Kaputa ay ayatin ka unay-unay, Diana. Hagyaman na ka talaga. Promise, pagsirbyan ka. Ilutwan, ilabaan, kan talagang asikasuan ka, Henry. Agyamanak, Diana. Ikarik mo adi kanto panawan apolos. Anya ti kayat asawon da ito'y Diana. Asino man anjay lalaki nga insangput mo dito'y dagusmaw. Anya kayo mo dun? Nagsasao kayo. Kaslag susukat mo tilalaki iti biyag ko mo. Katkasta mo ta talaga. Saan la aday jay alalaki ti insangput mo dito'y dagusmaw. At dapay dagitay imuna iday. Agtal na kay man. Inton mangag na kayo ni Henry. Baraw na jay a Henry. Saan? Pamilyado. Ada asawa na. Ada duwang anak na. Ngamdinan kayat ida. Anya, dinan kayat ida wano inagaw mo kadakwada. Saan na no dayta? Pagpatpatayan naktupay ni Henry. Siyak kano ti love na. Iso asyak ti pinili na. Oray ko mano baro ti pakirelasyonam. Pilyem ko mamot ti pakirelasyonam Kita magtayawan sabit na. Pagan anom ti baro nulusok mo ti bulsana. Awan serbina tatang. Anya, Dakkel ti sweldo ni Henry iti kumpanya pagtrab-trabakwan na. Maitid na amin nakasapulak. Sa anak nga agrigat no iso ti kadwak tatang.
Pinadas kon tinakidan na iti baro. Nga maagbisinak mo. Mapukaw gayam ti ayat. Awan mayawat na kwarta. Ay, Jack, amaw ka. Bimababaian ka kasta ti aramid mo. Apay, di ka mabutang iti kasta nga aramidam. Anya kumat kabutang ko. Agay ayatak laeng mo. Ayan dagiti ubing nanang. Madakan, nakaturugdan. Nabartag ka, Julie. Pasensya kayo, nanang. Pangliw-liwag ko lang iti parikot ko na ito eh. Gapoy iti pa ng lipot ti asawa kanya. Wala mo ka nagkurangan ka nagbasulak. Nga mapaya, naaramid na tigas jay kanya. Nanang. Wala, umay katalabaran ka anak ko. Sana nasaya at ikastangar aramidem. Di ka agbarbartag Taamangan noan niya ti mapasamakan ka anak ko. Di kay madanagan nanang. Ita lang da ito. Padasag ko malang numakalipat saan man gayam. Malagip ko matlat na tinaramid ti asawa. Ala, husto na anak ko. Dagiti anak mo ti panunutem. Patib kerem ko mati pakinakam mo. Adda dagiti anak mo amang namnamaken ka. Nagsweldo kan, honey. Wan, honey. Yig mo amin ti sweldom kanyak. Jack kayat nga dama pa ni ti sigod nga asawam Ha? Siyak itan ta asawam, Henry. Iso siyak nga rudlaeng ti pang tadami ti sweldom. Naawatam. Ha? Sige. Adto iti sweldok, Diana. Pare, talaga ka di adimon sublian ti pamilyam. Kaasi dagiti anak mo. Jakon ay ayatan ti asawak, pare. Dagiti ko man anak mo at ipanunutem, pare. Babasid na pa eh. Mabalin ka di, pare. Di nakpakibiyangan iti kahit kong aramidan. Jak mat pakibibiyangan ti biyag mo. Uray pa ya. Isungarod nga ibagbagak ti gaston. Ta nagdala anak mo ti gasta. Narigat, pare. Sa balit ti sitwasyon mo, iti sitwasyon ko, pare. Naragsakak iti ti sidong ni Diana. Adaken ko na ti sapsapulak iti asawa, adi na maipaay kanyak. Naggapuan manen anak ko. Kanayon kamutin arumwar dito'y balay. Napan ko impag na ti daddo maapapeles ko, nanang. Papeles para anya? Papeles ko para abroad. Agabrodak. Tapno maipaay ko ti masapsapol dagiti anak ko. Apay, talaga ka di asaanan amang mangtad di asawam iti para kadagiti ubing. Saanan, nanang? Isong agtrabaho ak. Tapno mabiyag ko dagiti anak ko. Honey, rumwarak man. Adda papanan mi kadagiti gagayem ko. Papanan nyo manan. Inal daw latan na rumor ka, honey. Maburing ak nga ro dito'y dagusta. Awan mo't araramidak. Iso nga galiwak say kami man kadagiti gagayem ko. Agkay-kaybi kami. Iso nga ikan nakiti kwarta ka, Henry. Ha? Di mo't intad kundi sweldokan ka, honey. Kurang dayjay. Imposible nga wan iduldulin mo. Ha? Alan ikan na kun. Ang mga numabitin ti kwarta. Kababain ka dagiti kakadwak. Alam nga ro to'y ATM. Tamang irwar kanton iti kwartan. Ay, thank you, honey. Nagsingpet ka talaga. Ay, naparabor kang asawa. Hello, nanang. Kumusta dagiti ubing? Nasaya at da anak ko. Nagrarawot da. Iso naglulukmog da. Anya? Ala, ano sa nyo abantayan ida? Tanaimbag tulan dumakkel da, nanang.
Wan, anak ko. Ngam kaano nga iti bakasyon mo? Umadanin nanang. Kailiw kayo nga rodan. Alang nga rod, urayan may ti panagbakasyon mo, anak ko. Henry, masansanan ti panaguyag mo ah. Di mo lagim imbag day nga uyakan. Wan nga ron. Diyak man na mo. Nagtumarak matan nga madalat tamat. Masikuranak pa, ikit din ang makadangdang iti panaguyag mo. Mapukaw to mala siguro na ito, honey. Nalamak namin. Gagangay lang ang uyak na ito, eh. Diana, doble man ti ulas ko. Malaminak. Diana, Apay aya, Henry. malaminak. Nabarak. Ang malaminak. Anya? Ala? Ay, nabara ka mga agpayso. Nayunam ti ulas ko. Malaminak ka talaga. Ay sus, anyat mapaspasamak kan ngay. Apay akasta ka matun, Henry. Apay ngay na yapan nak Diana. Anya taramidak dito dagusmaw. Kuyo gandak, ipa-check up tayo ni Henry. Agsakit matun. Amang ano ma-confine. Ay, jak kaya tagbantay sa ospital. Da kayo timang bantay kan kuana no kaskasano. Anya? Apay anyat sakit na aya. Tsaka mo ah, kanayon mga fever. Manon nga aldaw asan na nakatrabaho. Sayang ta aldaw na. Malang arod. Robwata mountain tay pa-check up. Anyat resulta lagi ti laboratories ko, Diana. Hoy, kasanuan na pasamak ti kastoy. Umuna pa ila check up mo. Kansara dagusan. Ha? Ada ka no liver cancer mo. Anya? Kasano day tangay? Sigurado asan ka na makatrabaho. Kan masapul nga agagas kan. Ano sanak nga rod nga si kasuan, Diana? Dapat check nga gimbagak tumatlahan. Ay, kasano nga tada ito yan. Sapay tumanex dagiti gagayam ko. Ada ka no papanan may. Ay kat di kan mapana. Takas to ikat nga raw ti kasasaad ni Henry. Sayang day ja agundaway tatang. Ilibredak ka no amapan agtor. Sayang ano jak mapan? Isa da kayo pala timang bantay ka ni Henry dito ospital. Anya? Di mo lang may tantanday tapag namaon. Saan nga rod mabalin? Basta mapanak. Bantayan nyo ni Henry. Yala anak man iti danom, Diana. Makain inumak. Ay, anyamat dun. Katugtugaw ko pala ang agibaon ka manon, Henry. Pasensya ka. Sana bale. Tano agimbagak. Sakto matibaw na. Pag ginananak mo't kalkalpas ko lang naglabakan na ginaw. Madamdamag luto ak tumanan iti kanamon. Tadya agas mo. Kaano ayang agimbag ka? Mabitin. Basitla pa naganosan. Unay matan ti kastoy. Makabanog mo. Ano samta asawam, Diana? Di ka grururaw. Takasta talaga tibiyag ti agasawa. Ag tinulong iti riga at kan ginawa. Makabanog mga rod. Kan may saan ko mga asawa ni Henry? Ha? Kabit naklaang mo't. Ni Julie, ti asawa na. Saan na siya? Kumusta kayo, nanang? Ay na, nagdadakalan dagito'y anak ko. Kailiw kayon. Kailiw da ka matuna yan, nanang. Nagpardas nga ron ti panagdakal da anak ko. Nanang, di ka nagsubli dyan abroad, please. Saan mabalin, anak? Tani, di kay pa'y nakalpas iti kolehiyo. Inton nakaturpos kayon, sa akto ag for good. Ano san tayo pa'y lati agiin na dayowan? Saan na bale? Napardas nga aglabas ti tawan. Basta lalaingan nyo ti panagadalyo. Agiskwela kayo anaimbag.
Taday tala ti mabalin ko nga ipatawid kada kayo, anak ko. Apay ayim impakim na kita kabus ko, Diana. Wan, tay sublikan iti asawam, Henry. Anya, Ay, nakaamiris akon, Henry. Saan gayam arumbang tararamidon ta? Saan anasaya at ti panangagaw ko kan kay ti pamilyam? Nang runa kat ad anak mo. Kasapulan da kadagiti anak mo, Henry. apay kastamot ang tibagbagam. Kaya't kung tagbalbaliw, ti mga barwanan, isong agsinatan, isublikan iti asawam, tama siya nakadagiti anak mo. Di na kumamat sinaan, Diana. At na nagkinarian tasan ka di. Adi tanto aksina. Wen, ngamjak kaya't tagnanayon nga agbasol. Iso nga isublikan iti pamilyam. Itataawanan pa kay ranudam ken kuana. Itatamasakitan. Isublimaw ni ti asawa na. Di kay kagyaman ta nakaamiris ako ni ti basol nga aramidek. Diana, Pudnomot, basol tar aramiden mi sanaya. Nakaamiris ak nga rudon. ala hangam ti salud-saud. Maawat pa nga ta ti asawa na. Maawat na siguro. Siyak ti makam mo iti dayta. Naimbag ta naran na akti pa nagbakasyon mo, Julie. Isublikon ti asawam kan ka, ta naka-ameris akon. Kapasensya kan nun aramid ko ti kasya ti kalabas. Kat sapay lakuma, ta mapakawan mo mo ti asawam. Tatang, kumusta kayon? Kailiw da kayon? Apay ngaya nagkutong kayo matan. Anak ko, pagkawanan da ko ma. Nagbasulak ka na kayo iti inayo. Sige, saan akon nga agbayag? Mapana kon. Nanang, pakawanan nyo kuman ni tatang. Kaasimet, agsakit gaya man. No siya klamay sa. Awanen planok ang mga watmanan kan kuana. Ngam ipagpagapok kada kayo nga anak ko. Amok anabayagan a kailiw yu ti amayo. Iso sige. Awaten tayo manan dito'y balay. Agyaman nak nanang. Sana bale, saan mi abaybayan ni tatang? Asikasuan mi bayat ti kadam tumanan ija abroad. Kasinsi na yo pailaan ka ni Henry. Ang madadagusan kasukat na. Asino man ang jay lalaking ensang putmaw, Diana. Kenobyok baro ni Fernan. Oray lumakayan a baro, at least may kasarnak dayjay. Kan napintas ti trabaho na. Ay, jak amokan ka. Nagbiit ti pa nagsapul mo iti kasukat ni Henry. Agsagana kayo kay data iti mabiit ikasarnak kanon ni Fernan. Nakaamamwam ken ko ana. Nabayagan nga agar-aram ni Fernan kanyak. Jaklay nakaklon tada ka nga ron ni Henry edi. Anya, May mayat nga dayo ni Fernan tabaro, tatang. May ikasarnak. Agsubli ang manan iji abroad, Henry. Mabati kayo dito'y balay kadagiti ubing. agyaman na kiti panangawat mo man ang kanyak, Julie. Jak tumaumang agkid-kid daw iti pamakawan kan ka. Ipatpatag ka unay nga asawa. Nagbasolak. Nagkurang ka na kayo. Kat bigbigak na ita akang mali. Ala, agpaimbag ka. Tapno makaden nampay itinapaot dagiti anak mo. Kas nakita mat, kas taunay nga iliw dakan ka. Pat ganda kalata nga uray kas iti inaramid mo. Di ka pulos dinadaal ka dakwada. Ipagpagapok ka dagiti anak ta. Iso nga inawat ka manan. Tano siya klaang. Awanen planok ang mangawat manen kan ka. Takasakitanen iti amin anasakit tinaramid mo. Ngampatpat gagdagiti anak ko. Jak kayat alabsingan ti kayat da ama pasamak. Agyaman ak, Julie. Nagtanok ka nga ina kan asawa.
Agya manak Fernan. Ay na, natungpalan tinabayag nga inararapaap ko. Di may ikasar. Agyaman nagmatata, kinayat nak Diana. Nakaragragsaka ka talaga. Mapadasak mo't lang ang tagbalin nga original. Saan na nakabit lang? Ngamin, ingkasar na kun. Narabyan ka man na asimang put Fernan. Nagkapam aya. Apay aya, apakibiyangam amin na kita. Saan nga amin na banag kat pakibiyangam, Diana? Ah, ni. Apay kasta ti pa nagsaom. Ay na, talaga kastoy ko. Ada tsimpo ngagbali ti panagsaok. Ada tsimpo ang malalaki. Ada tsimpo mat apamaklaan. Anya? Silahis ka? Kasta ka di? Tumpak. Apay, ada reklamom. No agreklamo ka, nawaya tiri daw apang naama pumanaw. Huh? Fernan? Naklaata kiti kasjay anaduktala kiti asawa. Ken saan laday ta? Bayat ti panaglabas ti aldaw, adupay dagiti naduktalak nga ugali na. Naimot, man nakiapa, kan managibuyboy. Isuasan mo't lang nagpaot ti panagdan nami, tadyak na anusan ti ugali na. Kat pasaray adu ti maduktalak alalaki na. Iso ana upayak anaming pinsan kan kuana, iso pinanawa. Kat manipo di din jakon nakirelasyon iti sabali. Ingka gumaak nga rod ti nagsapol iti trabaho tapno da pagbiag ko. No mapampanunot ko dagiti nararamid ko iti kalabas, kasta unay pa nagbabawik, tanami risko dagiti bidot ko. Alakastan, tuyagayam mo, Diana. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama to gayam yun, Jenna Almoite. Isagsagot mat lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.